Ashley is very innocent. She is very kind and beautiful. Ashley is very innocent. Ashley ډیره معصومه ده یعنی بیګناه ده. innocent ویل کېږي معصومه بیګناه. She is very kind. هغه ډیره مهربانه ده and beautiful او ښایسته ده. kind ویل کېږي ملګرو مهربانه. What's happening to me? I think I am in. No, I am overthinking. What's happening to me د ما باندې څه واقع کېږي. I think د ما په فکر I am in چې زه پکې یم مطلب په مینه کې یم دی مطلب دی. No نه I am overthinking زه ډیر زیات سوچ کوم. overthinking ویل کېږي له حد نه زیات سوچ کول. I have her phone number. Should I call her right now? I have زه لرم her phone number د هغه د موبایل نمبر. Should I call her right now? آیا باید زه اوس هغه ته زنګ ووهم؟ No. This is not the right time to phone her. No, this is not the right time. دا یو ښه وخت نه دی to phone her چې هغه ته زنګ ووهم یعنی موبایل ورته وکړم. I will enjoy the rest of my day with you, Sean. I will enjoy زه به خوند واخلم یعنی enjoy به وکم the rest of my day زما د ورځې دغه پاتې برخه چې کومه ده. with you شان له تا سره شانه. I cannot stop thinking about you. I cannot stop thinking about you. زه نشم کولی چې ستا باره کې فکر بند کړم. Hello, Sean. Where are you? I want to go somewhere. Hello, Sean. سلام شانه. Where are you ته چیرته یې؟ I want to go somewhere. زه غواړم چې یو چیرته لاړه شم. Okay, Madam Cora. I am coming soon. Okay, Madam Cora. ټیک ده Madam Cora. I am coming soon. زه ډیر ژر درځم. All right. See you soon. All right. بالکل صحیح ده. See you soon. ژر به ګورو. Sam, don't tease me. I am working right now. I don't want to lose my job. Sam, don't tease me. ما متنګوه. مم پازابوه. tease ورکیږي پازابول تنګول. I am working right now. زه همدا اوس کار کوم. I don't want to lose my job. زه نه غواړم چې خپله وظیفه د لاسه ورکړم. I am incomplete without you. You said you love me a lot. I am incomplete without you. زه ستا نه بغیر نامکمل یم. incomplete ویل کېږي نامکمل ته. You said تا وویلې you love me a lot چې ته له ما سره ډېره مینه کوې. Why are you ignoring me these days? Your behavior hurts me a lot. Why are you ignoring me these days? ته ولې په دې ورځو کې ما نظر انداز کوې یعنی مطلب ما باندې سترګې ولې پټوې. ignoring ویل کېږي ملګرو سترګې پټول نظر انداز کول. Your behavior hurts me a lot. ستا دغه سلوک رویه چې کومه ده ما ډېر زخمي کوي مې. behavior ویل کېږي سلوک او رویه ته. If you want more money, I can give you my salary. If you want more money که چیرې ته نورې روپۍ غواړې I can give you my salary. زه کولی شم چې تا ته خپله تنخوا درکړم. Stop it. You are a poor waiter. I don't need your some dollars. Stop it. دا بند که مطلب ودرېږه. چوپ شه. You are poor waiter. ته یو غریب خدمتګار یې. I don't need your some dollars. زه ستا یو څو ډالرو ته ضرورت نه لرم. What? You are insulting me right now. What's the matter, my love? What's You are insulting me right now. ته اوس زما بېعزتي کوې. insulting ویل کېږي بېعزتي کول. What's the matter, my love? څه مسله ده زما مینې؟ Stop bothering Sam. You should go back to work right now. Stop bothering me, Sam. ما پتنګوا Sam. Bothering ویل کېږي تنګول پازابول. You should go back to work right now. ته باید اوس بیرته کار ته لاړ شې. I will talk to you later. Please don't hurt me. I will talk to you later. زه به تا سره وروسته خبرې وکړم. Please don't hurt me. مهرباني وکړه ما هرټ کوای مطلب مې زخمي کوه په زړه باندې. I have to do something immediately.
He is driving me crazy right now. I have to do something immediately. زه باید همدا اوس یو څه وکړم. He is driving me crazy right now. هغه اوس ما لیونی کوي، مطلب یا په غوسه کوي می یا په لیونی کوي می، دواړه مطلب دا دی. چې driving me crazy ویل کیږي یو څوک لیونی کول یا یو څوک ډیر په غوسه کول، د دواړو لپاره موږ driving me crazy استعمالولی شو. I have Sean now. He can give me money. I have to break up with Sam. Poor waiter. I have Sean now. زه اوس شان لرمه. He can give me money. هغه کولی شي چې ما ته روپۍ راکړي. I have to break up with Sam. زه باید د سیم سره اړیکه وشکوم. break up ویل کېږي ملګرو اړیکه تعلق شکول. poor waiter غریب خدمتګاره. Good morning, Madam Cora. How are you today? Good morning, Madam Cora. سهار په خیر Madam Cora. How are you today? ته نن څنګه یې؟ I am perfectly fine. How are you doing, Sean? I am perfectly fine. زه په مکمل ډول سره ښه یم یا ټیک یم. How are you doing, Sean? ته څنګه یې شان؟ I am also fine. Where do you want to go, madam? I am also fine. زه هم ټیک یم. Where do you want to go, madam? ته چیرته غواړې چې لاړ شې میډمه؟ I want to go to the amusement park. I want to have some fun today. I want to go to the amusement park. زه غواړم چې د ساتیري پارک ته لاړ شم. Amusement ویل کېږي ساتیري ته او پارک خو تاسو پیژنئ. I want to have some fun today. زه غواړم چې نن یو څه خوند ولرم یعنی مزه ولرم. Sean, why are you standing? Please have a seat. Shana, why are you standing? ته ولې وړاندې؟ Please have a seat. مهرباني وکړه کښېنه. Why is she being nice? She was very arrogant. Why is she being nice? هغه ولې داسې ښه شوه؟ She was very arrogant. هغه خو ډېره کبرجنه وه. Arrogant ویل کېږي کبرجنې ته. Something is fishy. What's happening here? Something is fishy. یو څه خو ګډوډ دی. Fishy ویل کېږي مطلب ګډوډ ته. سیده یو څه خو ګډوډ دی. What's happening here? دلته څه واقع دي؟ What happened, Sean? You look worried. What happened, Sean? څه واقع شول شانه؟ You look worried. ته پریشان ښکارې. Nothing, Madam Cora. Are you ready to go? Nothing, Madam Cora. هیڅ خبره هم نشته Madam Cora. Are you ready to go? اته تیاره یې چې لاړه شې؟ Oh. I love you, Sean. How can I tell you about my I love you, Sean. زه تا سره مینه کوم شانه. How can I tell you about my feeling? زه څنګه تا ته د خپل احساساتو باره کې ووایم؟ feelings? No. I have to wait. I will not tell him about my feelings right now. No. I have to wait. زه باید انتظار وکم. I will not tell him about my feelings right now. زه به اوس هغه ته د خپلو احساساتو باره کې ونه وایم. Now. Shut up. You don't know me yet. I don't want to collaborate with your company. Shut up, چپ شه. You don't know me yet. ته تر اوسه پورې ما نه پیژنې. I don't want to collaborate. زه نه غواړم چې تاسو سره مرسته وکړم. Collaborate ویل کېږي مرسته کول. With your company ستا له کمپنۍ سره. I worked with you once. Your son stole my important. I worked with you once. ما یو ځل تاسو سره کار کړی وو. Your son stole my important files. ستا زوی زما ډېر مهم فایلونه پټ کړي ول. Files. Your company is not trustable. Don't dare to call me. Your company is not trustable. ستا کمپنۍ د اعتبار وړ نه ده. Trustable ویل کېږي د اعتبار وړ ته. Don't dare to call me again. جرأت ونه کړې چې بیا ماته زنګ ووهې. Dare ویل کېږي جرأت ته. Again. You are a good person, Sean. I am so sorry the way I treated you. You are a good person, Sean. ته یو ښه شخص یې شانه. I am so sorry. زه ډېره بخښنه غواړم the way I treated you before چې مخکې ما تا سره څنګه معامله کړې وه. Before. You are a good driver. Take me to the amusement park. You are a good driver. ته یو ښه ډرایور یې. Take me to the amusement park right now.
ما د ساتيري پارک ته همدا اوس ویسه right now. Okay, madam. Let's اوکې میډم بالکل ټیک ده میډم لیټس ګو راځه چې لاړ شو go. Cora. If you love this video, please subscribe to our YouTube channel and watch this next video. I know you are gonna love it.